kgoši ka moso jwale ka go tlhoka mahlatse o re belegetse kgoši o robetse jwale a se tšeo di ka gore ga kantšha ra hlwe re tletse naga re tsena ka maopeng re huhumela re riatše ka moka re no tla ka mošate ra dula fase beng ba gona ba di bolediša tša tswa ka tsela thwi ke ka fao re dirilego ka gona fela kgorong ya tsheko gona re ya Supreme Court ebile re aya a re tekateke ke tšeo di beilwego ge batho ba gakana re tloya go tsona fela sepedi sona re na ena re sephethagaditše re ka mošateliwa le ge re bolela a re belaele sele ke a lego ge le tšea sephetho se sa gore tlhapogadi ya phahla e tla ba e le gore o swere go fihlela le tlo hwetša mohumagadi ba ipelaetšang le gono ba be ba le kae ge sephetho se se tšewa le gona goreng ba kgetha gore go be morwa mohubi o tswalana jwang le bogoši ba bapedi tšeo di ka araba ke bona gore o tswalana jwang le bogoši wa bopedi rena ga re tsebe ge a tswalana le bogoši wa bopedi ka gore ge be go le bjalo nkabe yo ba akanyago gore ke tatago le go sekukunu wa boraro nka ba kile a mohloma mo gare a kgoro ra mmona ra motseo a se ke diragala taba eo jwale ge re lebeletše go apele ka mokgwa le hlalosang ka gona taba ya gore le tlo nyala mohumagadi le sa ifegile lefateng goba ke tabe le gore e tswela pele ya phethagatswa ka molapeng goba go diragalang taba ya mohumagadi mogala wa gefu ke ya ka molapeng go neetša ka mafuri tša mošate gore batho ba ba rata go tšhabišetša go nyako tseba tša ka mafuri ke ya ka molapeng ya sehlwa a se re remišitše ke kgoro tša ditsheko yona ya sehlwa e tswela pele mare e ka molapeng tšatši le e budule re tlo e tliša batho ba tlo e tseba fela se segolo sona a re emeleng kahlolo ya kgoro ya tsheko kua Supreme Court gore ditaba di sepela gabotse e ka ba lena le lekgutso le le kakang gore kgorokgolo ya tsheko ye ya boipelaetšo yona Supreme Court of Appeal ile go tša sephetho ka lehlakoreng na lena le gona ke eng se e le gore le thegile ka sona bjale ka ba ile gore le šitše boipelaetšo go bona ge šala Supreme Court of Appeal e re fa order ka di 5 tša kgwedi ya bo 5 go ra gore ba lebeletše mabaka ao ra go a bea e le go notice of motion yeo re e beilego ge re e pelaetše go ra gore bona ba tsitsinketše ba hwetša se sengwe seo se tsebago ke bona gore ke eng se se ba gapeletše gore ba tle ba thaetše molato ka bo bona jale ka gore yalo re thegile go seo rena re se hlomilego go tloga mathomong ba kgomana le lapa la mošate ba dutše fase ba hlaola makgekolo ke se re thegile go sona ebile go a swanela tša go tlo re hlapaola makgekolo re ya kua le kua tšona ke tša bao ba di dirago phetho ya semodimo yona ke gore o tletše gore kgobokela re ka mmitša makgobokele le ka moswanela ina leo gomme ge ke tlo ruba le nna ke nyaka go kwiša gore na dikgogakgogano tše di bileng gona tšona tše tša gore ba le rwalane le iše kgolo ya tsheko seo se amile bjang bapedi ba ile gore ba latela mošato se amile bjang mošato wa bapedi ka kakaretšo taba ya dikgogakgogano mo dikgorong tša ditsheko a e thomele fono e šetšeng ke tlwaelo goba ke tshepedišo ya bogoši wa sepedi ene a go jalo motho no hlotla bjala ga bakgalabi ba swantse gore sebego se tsene ka mošate ba no rola mokgekolo moeta ba o bea mo kgorong e le go hlotla gore ka mošate go be le tshele le lehono re e bone tshele e hlagile shi no hlotliwa ka di 27 tša kgwedi ya April batho ba re ba gola mošate godimo ga mošate jale tšewe di amile bopedi ka kakaretšo ka kudu ka gore dilo ka moka di emišitšwe ditirelo tša bogoši kgolo wa bopedi di palela ke go phethagala magoši ya bopedi a gakanegile ona ka bona gore ba ya kae ba bangape ke bo leoto hlageng leoto kae jale tšeo ka moka di a laetša mola tše ding gape e le ditirelo tše bohlokwa tšeo bogoši bo swantse go laetša gore tlhompho e be gona setšhabeng le a bona setšhaba sa lehono se šwalana jale ka pheta ge e ologile e šwalana bana ba rena ba sana le taolo batswadi le bona ba sana le taolo ka malapeng ka baka la gore serithi sa bogoši e be e le sona se ka go šireletša taba tše ka moka mo pušong ya lefase le re bone mokgatlo wa EFF Economic Freedom Fighters o tsena o re o ile go thekga hlapogadi mo dintwa tša kgoro tsheko gore e mo thuše gore a kgone go fihlela molato o fele ke thekgwa mohutamang e le gore le e hweditše segwara sa lena le EFF e ka bago ke segwara sa mohutamang ga ke nyako tsena kudu go taba tšeo fela a ke tšhabe go bolela bogoši wa bopedi ke bogoši wa setšhaba
na setšhaba ke bomang ke bana ka moka ba ba tšeago karolo mo lefaseng gore bogoši bo bo boele madulong ge ba EFF ke mongwe ngwana wa bogoši yo a gona bothata felo ge o belege ngwana a etla gore ke tšejase a re tšea o apare e mongwe o tla swere malekere ke bana ba kgoši ka moka gomme ge ke feleletša le lena ke gore re nyaka go kweša gore kgoši thulare wa boraro ga a robala boroko bo bogolo setšhaba sa Bapedi se ewa ka mahlong e ka ba le gore o ba tlogela bana ba bakae le basadi ba bakae mo e le gore a gona gore a ba ne malokedi na gore o mongwe wa bona a ka kgona go tšwetša pele bogoši ba Bapedi kgale wa gešo o re iša ka mafuri fela go ne taba a re tlile o ditšhao kgoši kgolo thulare wa boraro o tlogetše basadi ka babedi goba ke re bakgekolo ka babedi ba mošate mo go bona o re šietše masogana a mane le kgarebe go ra gore bogoši ka mo ka se go botimetše madi a bogoši e le gona a tla go tliša tlhompho setšhabeng a gona ka molapeng gore bogoši bo tle bo tswele pele ga re lebogang tate Ntwampe Mampuru re leboga kudu sebaka se go bušana le lena aowa re a le leboga le kwala kwa tšeng taba tša nnete mo setšhabeng re a leboga ka go rialo ke ena mmoleledi wa kgoro ya mošato wa Bapedi e lego ntate Ntwampe Mampuru mo e le gore o tloga a hlalosa ka nnete gore ba tloga ba ikemišeditše gore bona ba ile go hlotla sephetho seo sa kgorokgolo ya tsheko ya Polokwane gore ba netefatše gore Mmakgoši Hlapogadi a phahla e ba yena a tšwetšang pele go eta pele setšhaba se sa Bapedi ba lebeditše taba gore ba tla re ge nako e dumeletše mohlomongwe ya ba gore ba kgona go hwetša mohumagadi gomme bogoši wa Bapedi bo a tšwela pele go tia ka go rialo re tša dithapo re di boetša go lena ka mo Auckland Park.